Kumusta kayo, ha? Thank you again sa pagbisita nyo sa aking channel. Okay? Ayan, iba't ibang klase ng tao sa probinsya. Okay? Nagsasabaling nga ugali ti tao di probinsya. 1. Adda agiti. 1. Number 1. Chismosa. Chismosa. Agito nga tao, makita dalaeng nga ada iyawid ti karuba nga foreigner nga jowa na. Ay nako, makadanon ka na ka barangay, karating barangay, no? May dan ti karuba, talyaw-talyawin dan, kita-kitain dan, igidyo. Amin nga likudan nyo. Tala ibagbagadan. Ay nakastoy ni kasjay, nagasawa ti foreigner. Nabaknangin, nagasawa ti foreigner ren. Makidwa, ha? Agala ti manok, nga madinamet kanya, napanlang jay baraangan da. Nay, napan na pinalsiitan nun, napan na pinalapalan, napan na sinaikutan, ha? Sida endang. Tapos sa malam, yakaroba, agsapol ti manok. Payawan di manok ko, ha? Luto yung manan, ha? Agbibisin kayo launay ko nada. Awana na kita nga manok kaasin. Ipupok sila tate manok tayo. Kama di tayo matamo, no sino ito mga lati, manok tayo nga. Number 1 nga pabasulon dakit, karobawon. At ati pag umpisahan, ti agap-apa. Aga-apa danton, tas agmultada di barangayan, tis limagasot. Ayan, makitlo, agdadawat. Agdadawat. May nakaroba, makakita tinatong, makakita ti marunggay, ha? Yan. Auntie, uncle, agdawat naman ti marunggay yo. Maridamot agmula, ha? Agdawat amuda. Gayam, adi dinawat na nga marunggay, panglaok na ti tinola, nga pinalsiitan na nga manok. Yo, diba? Sog ni ante na kompleto ti rekado na titinolan. Ada manok na, ada marunggay na. Maasyan kalakit din nga. Agaget ka, agmula ka, agalaga ka ti manok mo, ha? Tapno, adda masidam, madi ka agtakaw, madi ka agdawat, adda ti sarilim nga, tagalaan, ti kanam, agagat kawan. Hello, thank you for watching for our videos. To keep updated, kindly click the subscribe button and the bell button para maging updated sa ating next videos. Bye-bye!